What's up guys, Ghostlord here, and today we're going to play Minecraft Bucket Edition. So let's start. It's going to be survival. And creative, I'm going to start like episode survival and creative. So let's see. So, I don't know, this episode exactly will be on Serbian. Because my fans like in school, they're like, oh, Ghostlord, you have the best episodes. Like, oh. So, it's gonna be nice. And I am going to speak on Serbian. Let's start. I ćao svima ljudi, Ghostlord ovdje i danas ćemo igrati malo Minecraft Bucket Edition, ajde da krenemo. I, znači, moji najveći fanovi iz škole, znači, hoću da im pomenem imena, su Lević Ognjen i Dinić Filip. Da, oni su me inspirisali da krenem da igram igrice. Fuck you, sheep. Hoćeš? Volela bi to. Get no... Doćemo. Nemoj sada da uradim free 60. Ajde da pokušamo free 60. Kako bi to izgledalo. I bam! Nije baš free 60, ali može da posluži. Get wrecked. Treba ćemo sekiru da napravimo. Dobro, imamo valjda dovoljno za sekiru. Craft. Dobro. Idemo tu. Stavljamo to tu. Sada ćemo moći jednu sekiru. Koliko sam napravio jednu? 2, super. Ekstra. Dobro, krenut ćemo mi malo da igramo sada više malo ono Minecraft. I pojačat ću malo zvuk. Ne znam zašto. I to. Ovce. Haha. Backstab. Treba nam još jedna ovca. Vidi, idu uz mamu, neću da ih ubijem. Mislim, nisam ja baš toliko loša osoba. Znači, ovdje nema zombija, ali... Da, znam, nema zombija, ono šta, glupo da igraš. Znam, ali ipak igrat ćemo malo. Zato što, ne znam, meni Minecraft neće na laptopu. Mislim, neće zato što mi ne radi laptop. Ali igrat ćemo Golden. Igrat ćemo epizode Survival i Creator. Ajde. Dobro, dovoljno. Dobro, nemamo baš mnogo. Ali napravit ćemo kuću. Dobro, dovoljno je. Šalim se, mala je premala. Slučajno sam napravio tu. Ne, slučajno. 2 dugmića, znači 1, 2. To je super. Može još po jedno.
Da vidimo. Znači, ja kad pravim kuće mora da bude lepa. Bude dobro dizajnirana, znači da ima dobro sve. Idemo tu. Zato što ja pravim Excel kuće, znam. Ali naravno neću pisati arhitekturu. Zašto? Ne znam. Idemo sada u pateru za još drveta. I da vam samo kažem, naša kuća će da ima dobar put. Znači ovo će da bude deluxe kuća, kućica sa 5 zvezdica. I u komentarima mi predložite samo koje igrice da snimam za Android. Znači snimit ću ih. Imam da ih izbacim naravno. Mislim, koje su dostupne u Srbiji. Naprimjer, koje hoćete, možda Dead Trigger 2 ili tako nešto. Znači, samo stavite u komentaru koju igricu i skinut će. Znači, super. Drveće. Drveće. Da mi je kuća, nisam se valjda izgubio. A, ne znam. Ja pomislio izgubio kuću. Kako bi to loše bilo. Sad imamo ove kao druge. Sine. Well, fuck it. Ove epizode će malo duže da traje zato što ne znam, malo je Minecraft i onda ćemo malo duže igrati. Vidim da me gledaš. Vidim te. Misliš da ja ništa ne... Ovca! Ne možeš tako guslordu, tako lako pobeći. Die, sheep! MLG! MLG 2050. Backstab. Hashtag YOLO. A, dobro. Tu je već malo greškica. Ali neko ništa. Greškice ću ja da ispravim. Vidim. Ovako. Slučajno. Popnemo se ovdje. Ovako. Idemo ovdje. Parkour. I evo. Nastavljamo ovdje. I vidimo. Ovdje ću završiti našu prvu epizodu. Kuću
Kućicu ovu malu ima da završimo u drugoj epizodi. Znači, ovo je dosta duga epizoda. Znači, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!